Iakwe ngan kom which ro rezala which picture in nai ethan. Iakwe yo an Anij Ekabwilinlin. Ikanan bwejit kavak iben ron, rodham juin wywin ko an Anij kwalok Iakwe yo an ngan kitro. Kapalok burame im receivi molko jen nan ko an Anij, im konaj lo juin ogatak elap ilo morneam. Kalamalakajan iba. Anicho ekar komanaman lalin in lipin meni loan, lali ilo book in Genesis chapter Juin, ekajur batada, Iakwe kwe, Iakwe yuk, it chap armich wood, a kwe, ainwood Juin armich. Ekea kin morneam im kanan ekajal ibem. Mange kwargo jene, aulipin tarlipin am meur, a komani miniko kwij ajilak kake, Iakwe kwe. Im kanan juin jim jara ibem. Iakwe yoan Anij, eweapin, etchalak jimalakan, im ban buicharak. Kochap aigwich koman japari wit bwe kun buge Iakwein. Kochap telakam buk Iakwein. Etchap telakan juan armich. Batap nujo Ekabwilinlin in bwe Iakwe kwe jakaronta. Etchap kajol kitro. Iakwein an Anij juan menin ledokyo auruk. Im kitro age aigwich in jolete. Iakwein an Anij elop jen Iakwe yo on rojet ilo morioam. Kijwich age aigwich in ingajagi Iakwe. Im jis bukadi ilo ijoko richap jimwe. Im jimjera kore bur jelien. Wywin an armich Iakwe. Itchap ainwit an Anij Iakwe. Ak Jesus is ba ngan kitch, komen Iakwe ron, ainwit a Iakwe kom. John jungle chilu chilungo lemon. Nge lopalak ar book Iakwe in an Anij, a lopalak ar merong en kwalo ngan rojet. Pamale ko arro, ro matar, im ro richap jele a. Ewi wywin Iakwe in an Anij. Ilo juin Corinth, jungle chilu, eman ngan chichirim juin, did lo bwe Iakwe eight kijin mich, joch, imichap lumna kine mage, ichap bwini burko and ro rekar kameza kich, eight jelak bur, eight longalin, nge molio eight anjo. Iakwe etchap ebwer. Etchap jolak an tamak ak et kijin mich ilo aulip en wywin. Aulip reach aigwich Iakwe rudin. Batap nge konaj bugut Iakwe rudin iben parjuan konaj bromich. Anich wood emerong en lewich Iakwe yo e weapin. Imge enaj war am jim jara iben im ingajaki Iakwe inan e kakajuriuk. Bwe kun Iakwe rojet ainwit an Iakwe yuk. Echalak juin Iakwe alapalak jen Iakwe in an Anij ilo Christ Jesus. E kar lealak morioan make kin kwe im nga. Ion rebelio, im jelak ar bur ngejis kachivik, im wan jongok ngun kich kin jongen mulal in Iakwe in an. Rijilak Paul e kar jarin e kajur ngun ecclesia yo. Ilo, book in Ephesus, chilu, jungu chichirim juin ngun jungu rodham juin. Eet ba jar bwe morio ami en tat in bin ilo Iakwe.
Bwecom, Kap Roron Anij, Odem Jach, Com Merong in Malele kin Rabagabakan, Ayathokan, Udhiajin, Im Malalin Iakwe Yo on Christ. Ayat is Kachivik Bwecom Kile Iakwe Yanan, Yo Ele Jen Jongan Jele. Imbwe komen obra kin jaramanyo, e bolaman on Anij. Wow! Jar jarin aule pieni ion motorneam. Bomalineam imrojet. Eroch ekanan kavalok kajur in Iakwe yo on ngun yuk. Im uged motorneam. In Murko on Rojet Ilo on Kojerable Yuk. King Karo, Komarang in Tat Ilo Jim Jera in Ben Anich. Echalok Amarang in Kajibble Kitch, Jen Iakwe in on Anich. Eorake men in Amarang in Kajibble Kitch, Jen Iakwe yo on Christ. Ngejit Ion Meniko Rebin. Ak rejba nai kitch, ak beri lo kawatada, ak beri lo merangin mitch, eight ke malele in bwe a jagoan on each Iakwe kitch, chop. Me karta au lipin menakin, re merangin book chikir, anjo, eight ar, ilo Christ yo eight Iakwe kitch. Pojake tamak molin, ke echalak mene marangan kajibble kit jen Iakwe yoan anich, chop mitch, ak mour, chop angel, ak demon, chop mijak koan raining, ak ine bather koan idiju, chop kajur on hell, marangan kajibble kit jen Iakwe yo an anich. Echalak menin komanaman ko. Olam JJ marangan kajibble kitch jen Iakwe yo on Anij. Yo etar ilo Christ Jesus ar iroch. Kunaj lo menin ilo book in Rome, ralidik, chilngol lalim, chilngol chichilim juan ngan chilngol radam juan. Anij e kajur jen menol dem jechi lang kapi lal. Ngay coach book kurin on Jesus, ngun echino juin Jim Jera I ben ilo on iroch im rilo mor ngun kwe, kutat im ben ilo Iakwe yoan ngun in reo. Mange coach ion meniko re bin, im coach ingajaki etolak jenanich, e chap kinake e buicharak on Iakwe yu. Ken kachulu. Iakwe yo on Anij, ej ligi bijanak yo, ej kabul yo, im kech perok yo. Iroj kud ketaraman ro rej bokage yuk, Iakwe, Joj ej kech perok ir einwit juin ligi bijanak. Kunaj lo menini lo bookin Psalm, lalim chapter, im jungle ro. Iakwe yin ananich elapalak jeningajaki koar. Iakwe yin on echuin kajur elap. Yo eight kech perokich. Im kainaman kich. Arberi lo Iakwe yin ananich eight koman bwe en etolak menin kawatava ko. Ngekwud go ngananich bwe en kech perokwe. Eight kabul yuk kin Iakwe yo on. Kalamalagajin, ewi waiwin kalamajek menin. Ingajaki beri lo kech pero kinage Iakwe in on eight kabul yuk. Kavalakwe Iakwe in on in cobra kalamalagajin yoam kin ainaman im jokane. King Kayaman, Anich eban kabromichuk, bwe Iakwe in on eban buicharak. Eight bailo sam chilngol chilchino lalim ngan chichilim juan,
o eroch, joch im Iakwe yo elap, e tabar langko, im tiljik e tabar majatodo. O Anij, echelak with aurakan joch im Iakwe yo elap. Adamich read low air jokane human luren pain. Komarong ke kar medak jen juan yo kwar Iakwe ilo morioam. Komarong in kar jelmai many nelang island. Ar Iakwe em lige rojet e juan menio e ben jerian. Iakwe in on Anij etchelak jemalakan. Eban kajolyuk. Kuchap aigwich rebich Iakwe yo jen Anij. Kinege e juan Anij yo jemarong in lige. Kamemich. Mange aramich remarong in kaparomich yuk Anij eban. King kalalim. Iakwe in on Anij et komanwe kun ogatak. Imrutoalak ilo kanan yo an. Bwe kia Iakwe yo an Christ ngun kim et erot yom. Kinam jele bwe juin aramich e aramich kin aramich odem jej. Malele in bwe au lip aramich rate book air Asian quote ilo mich yo an. Ear mich kin armich odem jej. Bwe ro reis moor ren chap moor ngun ir make. Akren moor wat kine. Yo ear mich im Jericho biche. Ro Corinth lalim jungle lemon jungle lalim. Iro che Iakwe yuk jagaron ta ko money. But up kin on lop on Iakwe yuk, echap kin on bwe kun berwet ilo imanini koam. Eight kin on lo erekalak im ogatak ngun manalak. Nge kunaj book jelak berinan Anij im kathalak bwe in jibeng yuk, komarong en ogatak ilo juin waiwin yo man im aedo kithian. Jinjar kia. Jar jarin ein with jar jin budaram. Jemer uchi lang. Dit kamolo yo kin Iakwe yo elap ngun kich kajojo. He's kachivik bwe kunji bang you. Book Iakwe yo echalak jemalakan. It kanan juin jim jera ibem. It kachivik we kun relang ilo mor ein with irocho im rilo morio au. Jelak au ber jin jerawiwi koa im kakaliu ilo Christ. Ilo Evan Jesus icharmenin. Amen and amen. Alawich video a juan session rule kin Iakwe yoan Anij Ekabwilinlin. Kunaj maleli la kin waiwin ko on Iakwe yoan naj koman ugataki loam mor im jibang yuk iloam erekalak ilo jimjera ibben. Anichin kitcheram manim leawait favor in on ngun yuk. Buen alawich parajit video ko edol ngun website yo au pacmis.org. Kunaj loelang a video im no the go im brainwit jet jin Reverend Sam Sasser.